one of our students was hacked to death by an unknown assailant. Muruto wa mwaka wa gatandatu no uri urathomagira urigitani university-ini wa Moi kuragwo na ithanwa. Ruto kwiyandikithia rungu rwa mubango wa huduma namba thiku imwe tu thutha wake kurio atangathe murugamo wake wigie mubango uyu. Nyanya iraumaga ciringi kuma 50 riu ndagika ino turamiendia ciringi 100. Na muingi wa bururi guthie na mbere na kugirika kumana na kuongerereka gwa thogora wa indo cia mugunda.